Oregi nitwacokereria na riu tugithie na mbere ni ati mihango ya guthurima na kuhitukia ahuraniri iturwa cia utongoria wa Kirinyaga nitirihitwo ukinyagia riu ahuraniri a giturwa kia gavana ni 8 abunge atumia makihitukia 6 na maseneta makahitukio 8. Julius Kareithi wa Munene ni aratariria. Utigarete o mathaa manini tu kamite ithurano mihaka IEBC ehinge mirango ya guthurima ahuraniri a iturwa itiganite na kaunti-ini ya Kirinyaga gukoretwo kiri kiumia kia mihango mingi ateti magitwara maratathi mao mbere ya kamite ino. Process ino uria uramiona yathie very smoothly gutumana agathina na kanini na nituracokia ngatho muno. Ningu muri nyuothe ona kuria mugukorwo mugithimuke bunje injiri ino ithue tureka siasa te siasa cia kubura andu aria angi kana ateti aria angi tureka siasa issue based na ndirenda gucokia ngatho go supporters makwa monde na muno kanitha ndu wako ni support niketha mbote gutuika mutongoria wa Kirinyaga no ni mutungata andu ma Kirinyaga mbote kumatungata thiini wa mawira mingi. Gituru-ini kia ugavana ahuraniri mugwanja nio mahitukitio kaunti-ini ino o muhuraniri ari na cironero ciake kuri muingi na ndina ma ciongu icu cieri wona twacinyitithania andu a Kirinyaga ugu marakaya makiuga kabanda thiru ni maririkanire mere ndathi uria matwire moritie makiugaga ni umire riu ndathi iyurite tathagana na ndimumiru biu. Feeding programs mostly kigendekana mono ni gwaka a kitchen and an area where our children can feed. Andu a Kirinyaga gwenda kumwira tugukoro tukurite na tugukoro tugikuria itura ritu economically na andu aitu a Kirinyaga maikare ta ciana cia itonga. Anu wa iguru uria ni gavana wa ihinda riri ararirukia federa yake makia UDA gutetera giturwa giki. Charles Kefiro uria ni seneta wa kaunti ino akirirukia federa yake makia Jubilee. Wangui Ngireshi uria ni mubunge wa kaunti ino ari na tigiti wa mundu kiumbe. Peter Hirari ararirukia na tigiti wa kiama kia ANC. Murithi Kagai akirirukia na tigiti wa kiama kia Naki Kenya. Peter Gitau akirirukia na tigiti wa kiama kia Safina na akimwonjoria Shoba wa Dau akihuranira tigiti uyu na kiama gia Kadu Asili. Uno kinya tumenye utongoria ukuo turenda kuucenjia kuma muthi tondu twambia kwetha kura na gwakinya muthenya wa kithurano mweri 9 wa kanana mugoka gwikira kirore ati ni twathura njamba ingiturutira wira. Wona mwathura kana Kirinyaga mathura kaundu kau ka guthia thibitari ugakora guti dawa, kaundu kau ga guthia thibitari ugakora andu makometeri, kaundu kau ga guthia thibitari ugatuma ugeke x-ray kundu kungi. Maundu mau nimo tugukorwo tukinenga priority kipaumbele, mau nimo tugukorwo tugicugurikana muno makiria. Tuguthondeka Kirinyaga mbere ndauga atiriri ungikaingira obisi ya thirikari ya Kirinyaga itigakorwo na ngurani na thirikari na obisi ya Safaricom. Gavana wa iguru ni acenjetie mutirithania wake uria wari minister wa githomo thirikari-ini yake James Kinyua na kuya David Githanda uria wari speaker wa kaunti ino na uria watigire wira mwaka wa 2020 ari ta speaker wa kaunti ya Kirinyaga. Running mate ono twenake aumite Mutigi mwena wa Mwea na andu a Mwea marioho uria turabangite no ciongi kwina kawira karia arenda gukorwo akiruta koguo ni kwina uria twibangite mwena ucio. Afitha murugamiriri wa mihango ino wa IEBC kaunti-ini ya Kirinyaga Jane Gitonga arauga wira wa kamiti ino riu ni uhuthite na rori aria othe mahitukitio gutigirira thayo ni wagacirithio hindi ya gwika kampeini. Work as IEBC together with the security, we shall harmonize and share it with the police so that they can be able to monitor. Girifotera Inooro TV. Jitagwo Julius Kareithi wa Munene. Andu 12 no marathie na mbere kwa mukira urigiti thibitari-ini thutha wa kugurara mutino-ini wa barabara hwaini wa Jumatatu mwena wa Kihunguro Ruiru kaunti-ini ya Kiambu. Mutino uyu urakuruhanirie mugithi na kirori kuri andu 5 marateire mioyo yao ta uria Wini Kimani aratariria. Hwaini wa Jumatatu ni utukura ihuru ni maithori na kiha thutha wa andu 5 gukua na angi 12 kugurara mutino-ini wa rori na mugithi.
Kuringana na borithi, kirori kiu kiria ni gia kambuni imwe ya China kirakuite aruti a wira na giakinya magomo-ini ma njira na reri mwena wa Kihunguro Ruiru gitarikitie gukira mwena uria ungi kirakorerwo ni mugithi. We had an incident involving a train and a lorry. This is a lorry belonging to the Chinese construction company, which trying to cross at the railway crossing. To us, it seems the driver underestimated the speed of the oncoming train. Wa gari tunawashautia wasimame juu train inapita. So mtu hawakusikia. Akapitisha miguu akapitisha miguu mbili za gari. Alafu sasa za nyuma gari kakosa kuguru. Amwe andu aria marari kirori-ini kiu mona mugithi ukite marageria kwihonokia na njira ya kuruga, no kumana na thibidi ya mugithi ucio marakorererwo o riri mararuga na kwa mutino muru rugano rwa maithori na kieha ni ruo rurumirire. Lori ilikuwa imepita miguu ya mbele, ya nyuma ikakwama. Dereva akasema tokeni, shukeni sasa. Imekataa kuruka, wakashindwa kuruka, gari ya moshi ikakuja ikapita nao. Tukaanza kuambia watu waruke. Wakaruka, wakaketi pale chini. Lakini nimeona tu picha mbaya yenye sitaitaka kuona kwa maisha yangu. Driver of the train alikuwa amehut so eventually alijaribu yake yote because the hooting was so terrible in a way. Borithi na maafitha kuhonokania marahanyukire na ihenya na kwambiriria guteithiriria na guthara mioyo mathiurukiirio ni kimumu kinene kia andu na thutha wa kuruta aria othe marahatite rungu rwa mugithi atano ni marakwite guku 12 makiguthukio thibitari-ini. Some of the passengers were inside that lorry, they trying to jump, so in that process they were crushed by the train. Already we have 5 fatalities. Those are the families, those are the people who have lost life, and we are very sorry for that. And also 12 have been taken to various hospitals. Kambuni ya ukui wa reri yugite rori iyo irakiragira gikiriro-ini gikirire mukana na mugithi ucio uria ni wa gukua mirigo uraumite ceceni-ini ya Ruiru. Arama kabara eno tondu ni hakuhi kurika na kundu kumwe na ni iragitumirwo ni ngari mekire mikakati na science ya kuonania kuria kwina mathina makiria muno kuria ngari ya mwaki irahutania na andu tondu haha ni darasa ya ngari ya mwaki iraramio tondu kona haima mundu na gitamba gitune kana na kindu gia kuonania ati ngari ya mwaki ni iroka orio ndingiukire gukira barabara. I mean to appeal to members of public, let them take care, a lot of care, especially when they are crossing the railway. And also if it's a motorist, when he sees a train is just about to reach within the railway area, let them not approach, because you can see this was a very unfortunate incident. Ni mutino rathararirie ukui mwena ucio ahuthiri a barabara magietha njira ingi niguo gwithemana na muhatikano wa ngari uria ureyumbire mwena ucio. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Winnie Kimani wa Mugai. Gikundi kimwe kia aikari na atwarithia a nduthi kuma kaunti-ini ya Samburu kiugite ni kiranyita mbaru ngwataniro ya Azimio la Umoja hamwe na muhuraniri wa gitura gia president na tigiti wa ngwataniro ino Raila Odinga. Gikundi giki ni kigathiririe itua ria Raila Odinga ria gucagura Martha Karua areta mutirithia wake makiuga utongoria wa aya eri ni wa kwihokwo na niguo bururi unyoteire. Rais mtarajiwa Raila Odinga kwa kutupea mama. Unajua mama ndio kitu muhimu katika hii wakati ya sasa. Sisi kama wakaaji wa Samburu tumeshukuru sana kwa sababu tunajua baba ndo wakati mrefu tumekuwa tukipigania upate urais. Wakati huu wewe ni rais. Tayari jana imeonyesha kwamba vile tunaona picture ya jana dunia mzima, Kenya mzima imeona Raila tosha na Karua tosha. Clearly that's a reformist pair. Martha Karua and Raila Odinga are not new to Kenyans. We know them and what they've been standing for. All we expect from them is total reforms. Actually sisi katika Samburu County kile tungeliomba baba, kwa sababu kura wa Samburu wamekuwa wakikupatia 100 juu ya 100 this time. Raila, kama unanisikia popote unaangalia, pia sisi kama wafugaji wakati huu tupe kiti ya waziri, kwa sababu wa Samburu miaka yote nenda
kiti ya waziri imeenda Laikipia, imeenda Baringo, imeenda Marsabit. Na je, sisi wachache wa Samburu wafugaji singetupatia hii bendera wakati moja? Pia si wa Samburu tujue tumepigania wewe haki, na wa Samburu wanajua kura zote ni yako, usikuwe na tachuchi, 100% zote ni zako. Muingi wa gicigo kia ubunge kia Juja kaunti-ini ya Kiambu ni maikite ihoya ria thirikari iria ikumbwo thutha wa maumirira ma githurano twerekeire ikagathika mitaratara ya gutigirira kigena kia ukuria wa matura kiagayo kuringana na wingi wa andu. Aikari aya maugite icigo nyingi makiria iria iri gitaro-ini kia gatagati wa bururi cia gutigirirwo thutha hari tabarira nyingi cia ukuria na uthii wa na mbere kungikinya watho uyu ndukurumirirwo keri. Makiaria hindi ya kwamukira kigina giki kia basari mwena wa Juja kaunti-ini ya Kiambu, aikari aya maugite hari bata kigina giki kiongererwo kuona gitihotaga kugomania aruto othe aria marabatara uteithio. Na mbeca iria ikinyaga thiini wa ofisi ya kuringana na uria tutaragirio ni mbeca nini. Koguo andu othe matihotaga gukorwo magikinyaniria kuona mbeca. Kungihotekeka thirikari iria kuingira ihote kwararamia kiondo kiu kia MCA na nigetha MCA akahota kugaya mbeca ciake na kukinyira andu aingi. Ni mwe Juja ni imwe ya constituency iria nene muno thiini wa Kenya. Tungihoya thirikari itikire kuongerera mbeca icio nigetha tora tuigwana guko North Eastern mwana ni arihagirwo ginya agathomithio murimo ona kuo guko nari cikiongerereke tondu twina population nene na mbeca ni nini. Aingi aruto aya maraheagwo muruto gatagati ka 1,500 na 5,000. Aciari aya magikaya na kuga aruto aingi marikagiriria o micii-ini. Ni ndahota kwamukira ciringi 3,000 iria itaiganite kwa ihinda riri, no ni ndiracokia ngatho ni tondu ngiri icio 3 no cianginyukithia ikinya ringi ni tondu ndiuma nacio. Ni ndi na ciana igire kuria Kijabi Boys na ni ndahota kuona ciringi 3,000 na ni ngucokia ngatho ni tondu wa uhoro ucio mahindini ma kwina moritu maingi thiini wa bururi na mundu onete ona uteithio ucio munini ni mwega ni tondu mwana ni aguthoma. Maugite ona thengia wa merutaniria ma atongoria mbeca ici no kumahumia imahumagia makigeria kuiganania na gukinyira aruto aingi. Korwo no economy ya bururi no ihote gukorwo igikora na njira njega, korwo andu aitu aria marariha revenue no mahote gukorwo magitikira kuriha revenue, mbeca citu cikorwo ikiongereka kana budget itu ithie iguru, tungera gukorwo tukiheana double ya mbeca icio. Tungihoya gukagia watho utekwenderera mwena umwe tondu andu matiganaine, andu maigananio othe hamwe nigetha mbeca ciatua kugayo handu ha kugayo na ward kana constituency ikagayo na andu nigetha o mundu akagia na cia yake. Iria ni ya muigana wa ciringi milioni 1.2 iragairwo arutwo 480. Ngiribotera Inooro TV, Getu wa Ngari Maria wa muigana. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Dina domiriri njega ya property ino iretwo The Great Oasis Nanyuki. Trauga bigger is better. Ati no ugure mundu nene taika ithano ithu tuhana Optiven ni tura develop mukawa munene muno wa family uria tureta GMC Entertainment Center. Uriga ini na fara iria irekiruramia Nanyuki Rumuruti na mugunda munene tutigeirie community uretwo community grounds twina area ya Forithi 300. How do you keep your toilets clean? I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanliness can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach, and kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. Kabuni ya Ruiru Mabati Factory nemo yathondeki njuru a mabati ma kugita nyumba. Tuthondekaga mabati mithemba miingi na magikiro kia iguru maria maturaga ihinda iraihu na magathakaria mugitire wa nyumba yaku makiria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩmetiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo.
niguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru taũni na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Inooro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Wemwega, Jetogo Paul Weganjo. Brico Homes is now in Nyeri County number 19. Goko ne Nyeri Chaka kwa J. Uratowe na project ikirorerwa iretwa Greenfield Gardens ya muigana wa 50 by 100. Nano makijama ni kuma Nyeri na Rumoro Road. Kore na thitima na mae, ona shio varavara ni all weather. Thogora ni girimagana matatu mamirongo kenda na ithano, na deposit ni giri igana rimwe. Balance uri na mieri itandatu. Twina Mega Investors Day, mweri 25th of June. Niguo wigwatere broti yaku. Ohoro makeria, tuhure thimo number 0721-077-077. Kana utushare Jewel Complex Roysambo 2nd floor. Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. Germs can cause various infectious diseases. To protect your family from germs, use the power of Dettol's 1 cup full in your bathing water for your laundry, for surface cleaning, first aid, and to protect your family from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. No ginya ndimucarie ekugena uko ihuru kainde ria abuhi ria abuhi riu ndari na guku ro ndari kuye naku wire ujire naku. Inara, part of every familia, vile tunaipenda. Oregine twacokerirwo nĩ mitambo ya Inooro TV tugethi na mbere nĩ atĩ seneta wa Murang'a Irungu Kang'ata na ũrĩa ũrahuranĩra gĩturwa kĩa gavana wa kĩama kĩa UDA nĩ arĩkĩtie kũhetũkio nĩ komishoni ya IBC. Ũũ nĩ thutha wake kũhũndĩrwo mũthĩ wa ira gũkĩrĩkana kũrĩ na mũndũ wandĩkĩte marũa kũrĩ komishoni ĩno makuga mũtirithia ndagĩtarĩ Winnie Mwangi ndatigire wĩra kĩwatho kũrĩa ararutire kuria arutaga wira ari murutani munene university-inĩ ya Nairobi. Victor Kenothia no rarumanira na uhoro uyu. I, Saumu Omar Chirchir, the returning officer from Murang'a County, do hereby certify Irungu Kang'ata of ID number 21775938 is validly registered for the county governor election to be held on 9th day of August 2022 in Murang'a County. Wabici-inĩ ya komishoni ya ithurano na mĩhaka IBC taũni-inĩ ya Mũkũyũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ nĩkuo seneta Irungu Kang'ata kũrokete mũthĩ wa kerĩ marĩ na mũnini wake ndagĩtarĩ Winnie Mwangi hamwe na wakiri wao Gacie Mwanza thutha wao kũhũndũrwo mũthenya wa ira. We have been issued with a clearance certificate and Dr. Kang'ata is in the ballot and will be in the ballot. And he will be our governor of Murang'a County in the next 5 years and going forward, God willing. Na kogwa cio the maracuraga makira Dr. Winnie ni akunjeherera tugutindania nake tuguthi na mbere campaign nake gwikara guku Murang'a agitutungata. Afitha munene wa komishoni ĩno kaunti-inĩ ya Murang'a Saumu Chirchir niwe ũragĩte kũhetũkia Kang'ata akiuga kũrĩ marũa mandĩkĩtwo nĩ mũikari ũmwe wa Murang'a makuga mũnini wa Kang'ata ndagĩtarĩ Winnie Mwangi ndatigire wĩra kĩwatho kũrĩa arĩ mũrutani university-inĩ ya Nairobi. We did realize that the whole agenda was some elements who wanted to use the judicial process to more or less derail Dr. Kang'ata from his intention to serve the people of Murang'a in his capacity as the governor to be. But having found so, we decided that we are not going to fall into their attempts, and decisions were reached. So at the end of the day, Dr. Kang'ata now has his certificate, duly nominated to run, and he will be on the ballot. Kang'ata ũrĩa ũhetũkĩtio rĩu agĩkuruhania mũhĩngo ũyũ na mbara cia thũ ciake cia kĩũteti. Thutha wa kũhetũkio Kang'ata athiũrũrũkĩte taũni ya Mũkũyũ na Murang'a kuha mũingĩ na kũmoria makamũthura ta gavana wa kerĩ wa Murang'a. Ngĩribotera Inooro TV kuma taũni ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor
Kenothia. Mutongoria wa kiama gia Ford Kenya Moses Wetangula oretie thirikari gweka uria ingihota niguo kuriukia kiganda gia sukari kia Nzoia. Wetangula augete kuriukia gwa kiganda giki niguo kuguna gicunji kinene kia arimi aria mehokaga igwa. Mase wadia wa Muriithi niwe hariirie riboti ino. Kiganda gia sukari gia Nzoia kiria gitakoretwo gikiruta wira kwa ibinda nikionekete kuguciriria atongoria kuma miena itiganite makienda kiriukio. Seneta wa Bungoma Moses Wetangula akiuria thirikari kubanyukia mitaratara ya gukiriukia niguo mwingi wa matura maya uteithike. Serikali pia tunataka wakutuambie wanataka kubadilisha na kurevamp management ya Nzoia kwa njia gani, kwa sababu kwa miaka miwili sasa Nzoia haina bodi ya wakurugenzi. Wetangula ogete ateti aria maroka kwetha kura gicigo-ini giki merire mwingi uria kiganda giki gikuthia na mbere kuruta wira kuona kigunaga makirima aikari aria ni arimi aigwa. Hatutaki watu kuja kucheza siasa na muradi ambao una umuhimu mkubwa kwa uchumi wa Bungoma County na Kandui constituency kwenye kiwanda cha Nzoia kiko. Na kuona kuibida riri kiganda giki kirabatara makiria ma ciringi milioni 400 niguo kithondeko weru. Atongoria gicigo-ini giki mugite arimi maikarite ibida iraya matari maribo na kuona matire njira ingi ya kuona mbeca bamiri ciao ithietio na mbere kubinyiririka. And even if you look at the workers also, they have not been paid their salaries for quite a long period of time. So there is a whole situation of despair within Kandui constituency because of the non-operations of Nzoia Sugar Company. Kiganda gia sukari gia Nzoia ni kimwe kia iganda iria iretaga utonga kaunti-ini ya Bungoma. Ngiribotera Inooro TV, njetago Masi wadia wa Muriithi. Thutha wa mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Oka Raila Odinga kurekereria kioneki giake kuri bururi angigatuika president, riu a Kenya nimeheanite mawoni mao iguru rigie kioneki kiu. Amwe makiuga ihinda-ini ria thikũ 100 kuri maundu matangihota kuhingio, angi makiuga maundu maya mangiheo ihinda ni makuguna bururi. Karo Kinyugo Mwaura ari na riboti ino. Nĩ thutha wa ũrĩa ũrahuranĩra gĩturwa kĩa president rungu rwa ngwatanĩro ya Azimio Oka Raila Odinga kurekereria kĩoneki gĩake kũrĩ mũingĩ, rĩu Akenya kuma kũndũ gũtiganĩte maheanĩte mawoni mao igũrũ rĩa ciĩranĩro na matanya ma Raila makĩria ihinda-inĩ rĩa thikũ 100 cia mbere angĩgatonya wabici. Hiyo ni siasa tu, si tushazoea kama wa Kenya. Jamaa wanakujanga tu wanatupromise, wanatupandisha pressure, watafanya hii. Lakini sawa kishachaguliwa manze, wanaendoko juu, wanabadilika, vitu zinakuwa different. Mtu haweza kufufua viwanda kama uchumi uko namna hii. Haiwezekani kwa sababu ukichunguza utagundua kwanza my investors wengi wameondoka Kenya kwa sababu ya high taxation. Kwa hivyo sisi tunaomba tafadhali kwanza wakae chini wafikirie, wasitupatie promises za uongo na kutudanganya ili tuwapigie kura. Ni mambo na kazi kwa vijana. Tumekuwa tukiambiwa hivyo for all that time. Lakini ukweli ni kwamba kazi kwa vijana hakuna. Tuna hang tu kwa street swap, kwa bodaboda tuko tu. Yeah. Ona gukire uguo kuri aria marauga utongoria uyu ungiheo ihinda ni ukuhota kuhingia maundu maria mari kioneki-ini giki. Yanaweza kuwa ya kweli akipewa muda wa kutosha, lakini 100 days haiwezekani. Hii tungetaka ikuwe planned vizuri na vile iko planned, na ikifika implementation ifanywe vile tu ilikuja. Niangalia hiyo manifesto sana jana, lakini imenibamba kulingana na ile kazi mimi nafanya upande wa jua kali. Niliona itanisaidia sana kwa maana kuna zile loan tutakuwa tunapata kama watu wa jua kali na itatuinua kimaisha. Kaunti-ini ya Kajiado Kenya ni maheanite mawoni matiganite makihinyiriria maundu maria mangienda mambirirwo niguo kurehe ugaruruku bururi-ini. Story ya 6,000 wazee wetu waliambiwa watapatiwa pesa, na kwa sasa wale wazee wapatiwa ile 2,000. So tunauliza hiyo 6,000 itatoka wapi ya kupatia familia maskini, ilali 2,000 imekosekana. So now how are you going to move from one step to the other? Kwanza ya msingi, kabla tupewe colorful manifestos like the ones tumekuwa nazo mbeleni, nafaa tuambiwe venye tutapangiwa kazi kwanza iendelee vizuri bila interference ya executive. Matanya ma kioneki giki mahutĩtio kũria thĩinĩ wa honge itiganĩte, mwĩhoko arĩ kũriũkia ũtonga wa bũrũri na kũhũthĩria Akenya mĩtũrĩre. Ngĩribotera Inooro TV, ngetwo Karo Kinyugo Mwaura.
Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kwĩrorera mohoro maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ. Hau nĩho tũgũtirihĩra mohoro maitũ ma Inooro Mĩaraho. Ngakwendithĩria ũgĩe na mũthenya mwega. Mohoro mangĩ nona ciahanda thaa 10 thĩinĩ wa Matemo. Nĩ njĩtagwo Njambi wa Njaũ.